11 December salmariwo Rajya Sabhawo CAB pasangmani yagulo sing nugui manka Assam haste Tripura haste Shillong ti notice haste ganangi no horsangmani eba kepno khadumani funugui dalbidal motha dalbidal NGOs dalbidal political party ni bkhaktui abono khadumani funukjakmani eba protest khaimani jingobo haikena nugui manka Tripura hastewo bo ashalo Jain movement against Kebni Mothabai Ashalo Hasteni Lahar Kotorok Mutubjakmani eba Tripura bon Shaklaijakmani Jingobo Haikena Nugui Manka eba Koktuma Manka Laitangnai 10 December Salmariwo IPFTini 8 Khorokchar members eba Khorokchar Adongrok Hakotorni Home Minister Amit Shah bai kok salainani bagai thangi sogaijak Delhi Hakotoro thangi sogaijak obo haikeno IPFTini GS Mantri Mebar Kumar Jomatia IPFTini AGS Mongol Deborma thangi sogaijak MLA Bishoketu Deborma tei AGS Shukla Deborma thangi sogaijak Khorokni legal advisory Takuk Mintu Deborma tei Takuk Amit Deborma obo haikeno Khorokchar ni borok team tabuk thik tini 14 December Jingozaro thik phaisok baijak Agartala Maharaja Bir Bikram airport buskango norok nugui mankhana yango Delhi hasewo je Amit Shah bai malaimani yagulo Kiphil nai rok nasingnani bagai eba kebo jati gusti kebo ni relative phaine rok nasinglai jago jagao Maharaja Bir Bikram airport thik arrival buskango obo haikena sing koktoma mankha same flight no phaitongo BJP ni MLA Rampodda Jomatia phaitongo BJP ni Hasteadong Bishindra Deborma Tayobo Haikeno same plight of Haitongmani sing kok to Mamanka Jain movement against Cave Mothani Bodolok Ajagawatongo Amothani convener Musang Anthony Deborma Tayborong ni Bodolotongo Agini Kasam MLA eba INPD ni Tangpang Ashok Pang Vijay Kumar Rangkol Tayobo Haikeno Borong ni Bodolo Tongo Borong ni Adong Borong ni mothani kulkuju kotor adong rok jingobo haikeno nasinglai nei tei nasingmani yagulo borok phaikangka mangpuli rok phunuk nai tei borok bai the thani kok sanani saitok nai aboni bagai jing obo haikeno tini thik Agartala Maharaja Bir Bikram airport of haisok baijak borok Amit Shah bai malaimani tamo discussion ngkha tamo kok salaika kep noti eba Tripura len ni demand noti addition more power noti o jagao inner line permit arnani goshika nei rogobo abo haike kok tomarok sori jak tongo eba awai mung khlaijagui tongo phiaba soikubai koktoma tamo Amit Shah tamo Tripurani bagai saklainani thangui tong eba tamo kogr khabono jing nainani chaitok lainai eba saimani chaitok lainai aboni bai nor soyoi nai tongni Chini Khorang Chini Khorang ni mangpili bonorok nugui mankhana jing tabuk thik phaisok baijak Agartala Maharaja Bir Bikram airport arrival gate buskango Delhi ni simi Agartala phung thik 8:55 o direct flight tongmani phiaba abo delay mani bagai Delhi wono 11:09 to birkhung kasamani yagulo sing nugui man khaljarawo phaisok paika BJP ni MLA Rampodda Jomatia sir dibur kaham sir kisa kok salainai kisa kok salainai na Delhi o discuss khaimani tei je Amit Shah bai sir norok nugui man khana Amit Shah bai discussion khaimani yagulo MP Reboti Kumar Jomatia bin logi thangjak tongmani Amit Shah bai kok salaika borok Tripura ni current situation ti phiaba tabu kok sanani nailia jing chaitokha borok bai MLA Rampodda Jomatia bai kok sanani phiaba ulo kok sanani ni bongkhor thangmani nugui man khana jing obo haikena kok saiman ke bo bai chaitok khamo je tabuni current je condition tabuni je current problem kep noti singmung tongmani bini thani phirok mung manani tongmani phiaba mungsa kok salian bagai jing norong thani nakar sano phaisok bai jago bo haikeno Jain movement mangpili tisanai ko nai yang ni mangpili bufunok nani bagai trek ongkholai tongo Jain movement against Kep ni tangokra rok adong rok phaisok baijak tabuk thik airport ni ongkorkha okay sir okay sir sing kok sanani chaitok nai mothani convener bai phaisok baijak yang thikani buskango Sir Anthony
दिल्लीयाव थांमानि नरगनि नाहार मं ताइ साबाय डिसकाशन खायगा बहाय डिसकाशन खाबो किसा सायमानाय मुसुं हाजेन लुक जों थाव फाइमान पर जों प्रेस ब्रिफिं खायानो खाना रग प्रेस ब्रिफिं खायानो खाना जों सालायसिगोन बाहाय सानाय तो फानो माने थांमानि आबो कि पॉजिटिव दा त्रिपुरानि लोकरंनि बागै थांमानि तो जों कैब नेगनसो जों साखा जैसिनि डिमांड जैसिनि साथे तमो जों साखा बाबनो जोंनो एश्योरेंस जुखा जों नायनाय आबो नायमान पर जोंनो साख्लायनाय नि साखा हासेनि जे कक्थम बेरेक रगत इन लाइन परमिट मानसिने रखनि रग प्रिन्ट मीडिया रग अंकर आबो बय प्रिन्ट मीडिया तामो सुइतंग आमनल जों सायमाना थाय तमखा जों जे पारपस नि जता कैब देति जे थांमानि आबनो जत चिनि डिमांड जों बना प्लेस खायका ब पेशेंटले खानाका खानामान बिसिंति बआबो विदिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम सालायमेन बिसिंति जोंनो साख्ला जाना हनि साजाका ताउकि मुभमेन्ट मथाकजाक न तंनाय हायसेबले ताबो जरते मुभमेन्ट मथाकजाक तंनाय ताबो जरते मुभमेन्ट मथाकजाक तंनाय जदिनो हागतर हापां नरगनि खरां बा नरगनि डिमांड नाहारिया हंगां के बुसखां बौति है मुभमेन्ट नखलायनानि सेनाबो स्ट्रेटेजी तंनाय जों बाइक मुभमेन्ट खायनाय आबो ओलो जेफोर स्ट्रेटेजी खायना आप्रो साजागोन केबनति सुप्रीम कोर्ट थांनानि माने आ डिसिजन के जति गुबै आबो जों तालागा डिसिजन नायाख जाते सुप्रीम कोर्ट थांनानै ताबो जों जखनते डायलग चलि तंग का डायलग बिसिंति जों सायमाना साबो साबो नरगनि टीमो हास्टेनिं जयन मुभमेन्ट एगेन्स्ट केबनि मथारनि बिसिङाव साबो थांगा दिले जों तो जतन प्राय जों दजन थांगा आरो जत पलिटिकल पार्टी तंग असुद अर्गनाइजेशन तंग सिविल सोसाइटी तंग एनजीओ तंग बलाबेलके हामबाय सारना न आनर खनायमान खना यांगो ठीक डीएसएफ नि जीएस बतंग फियाबा कक साइमान के कक सालायाना बबो हाय नरक दिल्ली थांमानि हासेनि लोकरंनि बागै बबो हाय कक्तमा काहाम तंग बा नरक बब साबो बाय डिसकाशन खाय के साइमान मजु चिनि मुभमेन्टनि जे कन्वेनर अलरेडी साइक्लां खाम डिसकाशन चलिनाय डिसकाशन चलसक जरा सि मुभमेन्ट उस्तम तनाय आरो डीएसएफ ते नेशु जों सुप्रीम कोर्ट केस खायना थांदों बोसोक जरते नासिंनाय जे हागतर हापांनो मुभमेन्ट सालबोसोक नासिंमानि यागुल मुभमेन्ट जे कायसे डायलग चलिनाय ताबो लीगली जों प्रोसेस थां दङ अलरेडी आशु फाइल खायके डीएसएफ एन्ड नेशु जों सुप्रीम कोर्ट थांनाय अन परेसिन स्ट्रेटेजी तेसा त्रिपुरानि जे मिलुय बाय खायमाने डिसकाशन चलमान उलो जों आम साजोनाय अमित शाह बाय बोसोक जरा रमै नरं डिसकाशन चलिखा बबो हाय फिरक मंगमान खान कुबिकक 70 जों सालायखिया बगसियाको अन्य सामुंगते बो प्रोसेस चलने डिसकाशन चलने अन्य जों ताबो आलोचना खाय अलो जों कक सालायने आमन्ते जों ताबो कोनो सायमियाको डिसकाशन चलने बलाबेलके हामबाय सारनो नरक खनायमान खना टीएसएफ नि जीएस सुनील लेबरमानि खुक्तै जे दिल्लीयाव अमित शाह बाय मीटिं खायमानि या गलो बरक हासेव किभिलका 14 तारिख डिसेम्बर फेबा जों बरकनि खुक्तै अबो हायबो कक्तमा मानखा बुसखांनि जरावो प्रेस मीट खायै बरकनि टोटेली जे दिल्ली टूर दिल्लीनि मीटिंगतै बरक ब्रिफलि सानानि आबहाय कक्तमा बरक साइक्लांखा जों कक सानानि जायटकखा एमएलए रामपद जमातिया बायबो कक सानानि जायटकखा जे जयेन्ट मुभमेन्ट एगेन्स्ट केब कमिटिनि कन्वेनर मोजां एन्टनी देबबर्मा बाय तेयावबो हायकेनो आईपीएफटीनि कैबिनेट मिनिस्टार ते आईपीएफटीनि एड कमिटि अमित शाह बाय मीटिं खायमानि यागुलो किभिलि दङ जों बरंआव नासिङै दङ नरगाबन बागै चयाव नाय दंदि चिनि खरां आईपीएफटी बदलनि एड मेम्बार्स नरक नुगैमान खाना थांनाय 10 तारिख सालमारिवो दिल्ली हा कतर थांमानि अमित शाह बाय डिसकाशन खायनानि बागै आं कक सालायनायनि जायटकनाय आईपीएफटीनि जीएस सार मेबर कुमार जमातिया बाय बरकनि डिसकाशन अमित शाह बाय तामताम कक सालायका केबनति हासिनि लुकुरकनि बागै बबो हाय कक्तमा काहाम तंग आबनो साइमाननि जायटकनाय सारनो अबनो सोंमं जे साबाय नरक मीटिं खालायमान खा बबो हाय कक सालायजाखा बबो हाय एसुरेन्स रखा अमित शाह एबा हागतर हापांनि बागै जोंनि 10 तारिखनो लामब्रेखा जों 8 जन चिनि सेन्ट्रेल लिडार्स आं तंगो चिनि मंगल देबरमा तंगो चिनि शुक्लाचर नवातिया जनता देबवर्मा त्रिपुरा ते चिनि अमित देबवर्मा चिनि ते मिंटू देबवर्मा ते चिनि एमएलए बिशेख देबवर्मा ते आरो चिनि अशोक देबवर्मा तंगो चिनि उकिल जों 8 जन जों थाङै मालायखा चिनि अमित शाहबाय बनि सिगांबो जों गोबां मिटिं खालायलायखा चिनि महाराज प्रदुत किशोरबायबो जों वाइनै वाथाम कक सालायखा मिटिं खालायलायखा ओमफ्राय जों माइरावबो चालायखा बनि परियाव जों बिसि दाइमारि चिनि एमपि बचना बेलायखन चौबाखा जों पार्लियामेन्ट भवन थाङै जों अमित शाह मालायखा बेलायखे जों वान समया बजों बाय बनि बिजि शिड्यूल
आं बायदिनो आधा घन्टा समय रखा जों जत्तनो जोंनि सेन्टिमेन्ट जोंनि फिलिं जों एक्सप्रेस लाइखा शुद्ध आं साइथुं गैया जत थानाय जोंनि आठजन आं कक सारावखा जतनो जोंनि पॉइंट जों नारखा जतनो साइ मानाव जों I-50 একটা पॉइंट जों स्ट्रंग के सागो जोंनि जों सिन्स 2009 जों शेड्यूल एरिया न जोंनि एडिसि एरिया जों स्टेटहुड बा टिप्रालन खायदे जों सामानि आबनो पहिला जों बनो साइखना रखा बनिपुर साका जे ताबक CIB तो पास नहीं थांका लोकसभा पास संका राज्यसभा पास संका अब तो जों कासमालिया आफानो जों सावो जदिसि त्रिपुरा राज्यको CIB दरे इमप्लिमेन्ट खांखलाय जों बरे जोंनि पेथेटिक कंडिशन नाय जोंनि फ्रम बेड टू वर्स जों थानाय जों ताबक 31% तंमानि बनिपुर जों 20% बा 10% मा हें थानाय अबाय जों बनो साका तैबो साका जे त्रिपुरा राज्यको जों जोंनि हिस्ट्रिनि कबक साइखना रखा जों जोंनि त्रिपुरानि राजानि हयते जोंनि ओपन माइन्डेड जों गोबां मा जोंनि नखालि दांगाराव रायदो जों बर आश्रय रेखा 71 जों आश्रय रेखा अब जों बर खामके साइखना रखा ओंके बो साव जे तिनि अमर जों एसुरेंस रखा जे नोंनि CIB चालुं फानो नोंनि एडिस एरिया टोटली प्रोटेक्टेड नाय नोंनि कल्चर लैंग्वेज लैंड जतनो आउट प्रोटेक्ट नाय नकुनो तावानादि अबाय कक साव किन्तु आफानो जों सन्देह दं साका वे स्टिल डाउट दृश्य और जगह CIB थांखांख्लाय जोंनि तैबो जोंनि सेसे हामयां थानाय आबनो जों बनो साका गाबनो बो साव जों आनो नाय दंदि नोंनि बाङै कोनो एफेक्ट खायग्लाक शेड्यूल एरिया गो अब कोनो इमप्लिमेन्ट लाक तै नोंनि लैंड कल्चर लैंग्वेज जतनो प्रोटेक्ट खैनाय अब हि जों बो बुजक साइखना रखा आफनो जों नायग्राना बता मुसा तैबो सागो विदिन 15 days निबिसिङाव जों कल खैनाय तेवैसा जत जोंनि लीडर न जों कल खैनाय तै जोंनि ताबक जोंनि एमेन्डमेन्ट 125 एमेन्डमेन्ट न तैबो जों तै डिटेल सालायनाय ताम जों एड खायमा ताम एडिसियन तै जों तैसे क्राक खायमनो अब तै जों सालायखा तैबो बकं मा साइखना रखा जोंनि 371 नि आर्टिकल कक साइखना रखा तै गोबां मा जे जोंनि कार्बि आंलं तमानि बुदुलें तमानि आबरं बो डिफेन्ड रखा ओंके जों अबनो कयखा जोंनि त्रिपुराव तो सिसन बेलाय हामिया आं अब साका जे ताबक तिरि अरो बेलाय टेनसन नङि तंगो आं अब कक साका बनो आं डाइरेक्ट साका वानसन एताव त्रिपुरा जगो दलसा जों त्रिपुरासा हंगाय जों खुब दुख तंगो बहा खामजाक किन्तु तै दलसा हंगाय बरखे मसालायो तंथलायो बाजि सौलायो अभाय सिसन तंगो आबनो नोंसोर नाम मानायनाय जाते टोटली कंट्रोल पीस द ट्रैंक्विलिटी द स्टेट तमना बाग नंगा चेष्टा गायनो मन साका एके बसुर खायो कोनो तावानादि आं हेचे होम मिनिस्टार आं जतनो खेल खाय तंगो दरनि कोनो तिनि दरनि कोंथाय बारनि बागै एस्टेटनि बागै आं काहामको वानसक तंगो अभाय बकक साका के बो सावते विदिन 15 days जों कल खायनाय अवश्य बो सावो जों होम डिपार्टमेन्ट बो सुइजाक तिनि मेमोरेन्डाम लगो लगो बो तिनि बिसकांगनो बो सुइरो देखा होम सेक्रेटारि न जाते बर मेमोरेन्डाम न डिटेल परे गई जे I-50 मेमोरेन्ड रोमानि अब 1 to 1 परे गई अब जों जत डिपार्टमेन्ट न अब तो नि होम डिपार्टमेन्ट नि एजुकेशन डिपार्टमेन्ट हेल्थ डिपार्टमेन्ट कम रिलेटेड इशू दंगो बनो जों जत डिपार्टमेन्ट रखनाय र जों कमेन्ट छानाय ननि दाबिनो तै जों कमेन्ट छानाय कारण जों गोबां दाबि रखा एक नम्बर दाबि जों अमर रखा जे क्रिएशन स्टेटहुड अब जों अल्टरनेटिभ डिमान्ड सेकेन्ड जों CIB नि कक साका मनपर जों एडिसिनो जे ताव एम्पावरमेन्ट खैनान बागै आरो जों लैंड न थेपादि तेरो नि लेजिस्लेटिभ पावर थेपादि अबर जों थेपाका आबङै आं खाकाव जे जों जे कक सालायमानि मतामति गाहाम नंखा जों ताव नाय दंनाय बताम खलाय किन्तु जों नुखा जे CIB न तैयै सुति प्राव सिमिया नि अल नॉर्थ ईस्ट ओ बेलायखन टेनसन तंगो जों नुगै तंगो नि मेघालय आसाम रगो गोबां नि अरुणाचल प्रदेश रगो गोबां मा टेनसन तंगो अब तै जों हेसे गभर्नमेन्ट जों आबन नायकनि खाय दंनाय ओ मियाफ्राव आं कक सालायका दिनै मेघालय चीफ मिनिस्टार कांग्रेस समय कक सालायका बबो सागो जों इमिडिएटली जों नॉर्थ ईस्ट नि लिडार रक नॉर्थ ईस्ट स्पेशल आंचलिक दल रिजनल पार्टी रक जों तै कामखौ चाबलाय नांनाय जों ज लाइक माइन्डेड अर्गेनाइजेशन जों नॉर्थ ईस्ट नि इमिडिएटली जों आजलायनाय बानो साका जों खाका ओ मास ओ सप्ता बिसिङावनो जों जत नॉर्थ ईस्ट नि लिडार रक जों हायनो हाय कक चाबलायनाय आजलायनाय जोंनि CIB न तैताम खायनाय बा NRC न तैताम खायनाय अब तै जों आं खाकाव इमिडिएटली जों जत नॉर्थ ईस्ट नि लिडार बाय जों आजलायनाय आरो जों पार्टिसिपेट खायनाय आबनि बागै आं खाकाव आनि अबने रिक्वेस्ट जोंनाय जे तिनि त्रिपुरा राज्यको तब टेनसन तो मानि अब जाते गाहामखे तनांथों जे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जों आरो जों बजाय मान रोंनाय जों आरो जतनो साइमन त्रिपुरा राज्यको म सेन्टिमेन्ट पेपर आफानो आं कयनाय जत चिनि त्रिपुरा सारावनो तै जत चिनि बाङालि बन्दरनो कयनाय जाते पीस बा
maintain khane bagai law and order maintain khane bagai angke se minister tribal welfare and forest abon koi nai jate Tripura bhaino peace tongo chung democratic system bo thongi chung movement khainai democratically sing abo samung khainai abo taibe sing saimano chung chini maharaj bo chung bai khuk close tongo chini protikisi deborma bo chung bai tasa tongo miapur chung bai malai tongo bo tabo kaise case khai hin khanao abo aro chung bo angbo thangka ukil bai cox lepura mo tongo bo tabo kaisa siebene toyi bo kaisa supreme court case khai ka abo ngite bo tin right tongo abo to tin right dia only royal family has a right to file the case because both instrument accession ajaga royal family ni ekta chukti poto tongo aro keb khaimia abang bo ni instrument accession do tuibo kaisa case laike tamake abo chung saimana abo chung porekha abang ke sudu royal family bo to ekta ni king ni bo ada basala nangai ba busuk ngai bo ni right tong khain bagai abang tuibo case laike merger agreement tuito bo maharaja hisabe case khlaimano norok hasteya kariya sini norok ni press meet to khnaiman kanorok bo kebo jaga lagu khlaijak mani yagulo case khanyani bukhak thangai tongo nei je declaration dong mani hanka norok case khanya da norok ni bodol ni bukhak ti bo bhaiwan chok laika bo bhai dis abo tong khana chini emergency meeting tongo singoli dakokha chini khana chini executive meeting call khaile kha sing khana chini IPFT ni central executive body sing khana asorai nai sing detail sing report nai ingke sing tabo case paper bo sing salai nai obosyo sing rena bang sing wansok tong sing rena abo tamake ba sing wansogui bodara nai jokhon moharaj rikhaba doken bon phal sing saijo khaimanam sing phal support khaimanam financially morally sing mon support khainai abo ang bon kok saka engka abo bo sing salai nai nai kitin executive body bhaino sing amta ang khachung ব্যক্তিগত namaya sing khana chin meeting tongo o meeting sing salai nai teke sumung je Tripura ni print media ebong kisu news media rogo sing nugiman khawai mong khlaijak mani je Amit Shah Tripura bo inline permit donani gosimung rakhane abo busu joroti kubo inorok ni discussion je inline permit tui kono discussion adang abo kuro discussion kore abo sing to salaima kore abo bornai re abo komse kom chin IPD party sing abo sing salaya abo sing addition of empowerment kok saka ar ngifa mano addition botabo mur power na abo kok saka abo ge to abon sing clearing ya tin ani last koi mo bodang nai chini Tiprasa sarok saima khatabo chini te kono lama krikha there is no way out chini bagai sing saimano NRC ngi bochini aselap kri tak siebe ngi thangka siebe to already pass ngi thangka even boat house pass thangka to was president chini rashtrapati soi rekha already abo eman ngi thangka abo kono tung khaina kri abo ge ching sawo siebe jokon chalong thangka NRC kono or meaning kri ga abo nang koi nai ang barbar ok koyo sing khana bo ok salai nai je joto chikon pati tonai rok je NRC to i samkhai tonai rok ba siebe thang samkhai tonai rok abo nang koi nai dero abo to ta wanchok sidi sing phai chini ekta lama tong chini sing chini schedule area to addition to ching katal haste khlaimanam abo chini article 2 and 3 tongo abo ang joton koi nai sing abo chini last chini fight chini last struggle nang nai sing to si addition sing safe khinar bo khai addition sing to si statehood khinar bo khai Tripura khaimi ang khai ang khagawo chini thinang ni ba chini balai chini bang hamyang nai chini jati do phane ba balai hamyang nai sar kai paithak sengmung ase je Tripura haseni lukurok obo hai bu sengmung tisaka obo hai be allegation tisaka Amit Shah bai je bodol lokma laimani kebo ba Tripura len chano kebo ba mur power chano kebo ba NRC chano mane dal bidal Tripura sarong leader rong bising se sablai jagi aboni bagai Tripura sar kun dino yok mung man yabo haike haseni lukurok diliu thangnai adong dong koksil chamung tisaka abona tui bo haike nang thirok abo busu to fake ang saimia ke has IPFD party sing strongly sing sago age bo saitong tabu sing saitong bo bo sai sing thinang bo sanai sing kono compromise klaya chin IPFD party sing in the meantime ADC the mur parmakha was welcome in line parmakha welcome abo sing sago kintu chini nahar mo abuya sing ono barbar sakje ultimate goal obo nangnai sing until unless tini state chini schedule area na chini rajya khlaime kai katal haste khlaime kai abo chini solution ngia kin in meantime mur perform tung abo chung kono mana khaya ini line parma tung abo tu mana khaya ke abo chini asol dabiya abo to in between ngai no abo to ngai chung saima no abo kintu chini asol talaka abuya abo chung bathak tung ya ke tin onek dol tongo mur parma khan bor ses bor kon te dabi kri kha অনেক কমাই দল তো বুম খুলিয়া মুরপার মা খাতাব অলরেডি মাজা তাব সাইমানা উসেন ক্যাবিনেট পাস খাই হোকা মুরপার নেবগৈ আবার 42 ডিপার্টমেন্ট তাম নানাই তাই বরংতে সাধারণ করিখা তে যে বরক NRC সামখাইতো নাই বা CRB সামখাইতো আব করিখা
already stop ngi thangka full stop tabu ekma tongsin a Tipraland o Tipraland tu tu maya kho কিন্তু जों IPFT जों अबनो सागो NRC बो जों माना खाया सेबो जों माना खाया तिनी लाने पारमिर माके काम माथुं अब कोनो तिन मां आबद करी किंतु तिनी गना हरमा आबुया अबनो जों परसेल खाने बसुगो बुइजेसबो साथुं যখন চিকন জন দল দেখো সাথং আবো বেশি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরিয়া जोंनि टारगेट अबनो जों बार बार सावो जोंनि हारमो Tipraland जों Tipraland माइसा पयन्त जों फाइट खायथानाय अब जों तमा कांग्रेस तमा BJP तमा CPM अब जों साइमिया जों टारगेट अबनो नाय जों दिन IPFT सिन्स 2009 जोंनि स्ट्रागल खायदों जों एग्रेसिव मुभमेन्ट खायदों जों अबनो जों सानाय जे जोंनि कोनो कन्फर्माइज करि जों बैताम साइड दं अब जायसाम जों साइमिया जोंनि हारमो Tipraland अबनो कारिबो ताबुक जे कयेक दिननि सिचुएसन नुखा गोबां जागावना Tiprasa रक सामं सिटा रंनाय रंयागो थैका एबा खेबा नक हुक सकजाका दुगानपाट सकजाका काञ्चनपुरत खुदनरकनि पाटियाव बिसरक सकजाका आबनो दै नरकनि तामो प्रतिक्रिया तंनाय आबनो कोनो खादमानि रेली Tripura बना बहायरक खलायनानि कोनो वान समंगा दं आबो तो बेलाय तिनि खा खामखा जों खोनाखा तिनि बरक अनेक बरक तिनि नक सकजाका बरकबो सकजाका तिनि सकजाका तिनि बरक तिनि Tiprasa रक थैखा आबो जों बेलाय खा खामजाक किन्तु जों खाकागो on the way of struggle the movement समायो बहरंनाय न तिनि ख्रक्सा बन खायो ते ख्रक्सा माने खायो ते ख्रक्सा दुआन खलाव ते ख्रक्सा खलदि होनो it is a process part of movement ओमाय movement pro अंगनाय न तुकटाक आबनो जों केबो माने खायमिया केबो रख खायमिया because it is a part of struggle the movement जेखुनु बर movement के दुखु मानाय दुमन के तिनि थैनाय चौजानाय लिसिलाय कौजानाय it is a part of movement अब तै जों बखा सिकन थांखले आबांगे खाखौ अब गनंगिया जों बहा कराखे माहिनाय जों बहा करखे माहंनाय तमाखेबा आनि रिक्वेस्ट अबरंनाय जों डेमोक्रेटिकली जों पिसफुली जों मुभमेन्ट माखायनाय देयर इज लट अफ वे दिनै सामु दं जों मुभमेन्ट खायनि सुदु दिनै मुभमेन्ट खायन थांगोन बोजोरि सिदु खतिनानै अब के यांनाय डेमोक्रेटिक सिस्टेम अब करै आं मुभमेन्ट खायगा ठीक न किन्तु बयनि खतिं थुं अब जों लाया आबनो जों मुभमेन्ट कायजा देयर स्टाइल अफ मुभमेन्ट दंगो आबंगे अमाय मुभमेन्ट समय अंगनाय न बलायनाय तलायनाय वलायनाय थैलायनाय अब अंगनाय दिस process of the movement अब कोनो बेपारिया आं खागाव तामखेबा आनि रिक्वेस्ट अबरंनाय both side maybe tribal and non-tribal जोंनि बिसिङाव जों सिस्टेमेटिकली जों डेमोक्रेटिकली मुभमेन्ट माखायनाय पिसफुल माखायनाय अबनो आं साव सार थानायबो किसा आं साइमानानि मुसुक माने के नोंखौ जेहेतु केरं करंबा केबनि एक न फरि वे बाहाय के साइमान का किसु बरक 10 नि बिसिङ न खरां तिसाका जे अबो 10 नि बागैबो हामिया जे फादार हासनि फाइनाय रक न जागारनानै बागै या नक थायरनानै बागै या नाइटुगिटिकली आइडेन्टिफाइ खलै हायना हाय किफिलनानै बागै हिनि साबो हायरकबो खरां तिसामानि ससियेल मिडिया रग इन्टरनेट नुगैमानका नों बबो हाय साइमान जे केब ताबुकनि जे कताल इमप्लिमेन्ट खायजाकना थाङै दं माने आ एकनति पुइलाखै आं सानाय जे ओ जे सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल जे खलायमानि आबो सुदु वानजैनि बागैया आबो सारा भारतबर्ष नासिगैनो खलायजागो सारा भारतबर्षआव जे रिलिजियस परसिक्युटेड ओङै फाइमानि फातानि अबरंग एकता बानसिनानि लामा बा अजागानि नागरिकता कायसा रिनानि लामा अबसनामै ओ केबनो पास खायजाका इनके ताबुक आइनो तो अबनो साव जे पाकिस्तानी अफगानिस्तानी बा बांग्लादेशनि जे ख्रिस्टियान हिन्दू बा बुद्धिस्ट सिख बरक जदि आजागा रिलिजियस परसिक्युटेड ओङै दंखाय बा आगे ओङै दंमानिबो जों नुखा कौमानो किन्तु आबो पाकिस्तानाव जों नुखा किन्तु ओ जे रिलिजियस परसिक्युटेड ओङै फाइमानि बरंग जे रिना थांतानि आजागा जों कायसा संखानो ख जे जों त्रिपुरा राज्योआव गोबां हिन्दु रक दङ जों त्रिपुरा तो जों 90% 95% जों दावबो हिन्दुको ओंखाय बरंग जे सिटिजेनशिप रिनानि थांतानि ओ जागा जोंबो एफेक्टेड ओंखाबो बलायखे इनके ताबुक आबनो जे जोंबो थाङै रिक्वेस्ट खायका जागा जों जे आइन तो सामनाय न जतन बागैनो आइन सामनाय किन्तु आ आइन सामतानि जों जाते अमाहायके दुखु तामानतों जों एफेक्टेड तामुतों जों अबनो थाङै रिक्वेस्ट खायका इनके अबनो तैसा रिकनसिडरेशन बागै जों तैसा 15 दिननि बिसिङो जों रिनानि कल खायनानि बागै तले बेलेके हामबाय जों जरा मानखाथाय कक सानायनि जाय टकनाय IPFT नि AGS प्लस स्पोक पर्सन सार मंगल देबरमा बाय सारिन थानायाव बनो सोंमुं जों खनायमान गामियानि सारिगो Tripura बनो गेट टुगेदर कल खायजाका गाय आबो बबो हायके ओंखा साबो फायका फादा फाइलि आबो हाय डिसकाशन का बनो मुखिया साइमाना मोजों माने हास्तेनि बेलाय हामबाय जों चिनि पार्टी IPFT 10 तारिख न थांका दिल्ली व स्पेशली चिनि Tipraland एडिस एरिया न Tipraland दाति खलाय घोषणा खलायनानै बागै चिनि कन्सिडरेशन सेंट्रल गभर्नमेंट थेके माननानै बागै फेजों साबो सालायका
aboni yaklo citizenship amendment bill abo chini besek khoting no tirprawo specially chin Tiprasa rokni akogno teibo chung salaika salaimani yaklo chung nukha chini joint action forum rokni ngibo group kaisa thangka aboni yaklo bo chini maharaja tai patal konna borok bo malaika chung tinta part khlai malai laika chung chini IPF the party ngi hinga ajana chung malaika tai chung maharaja tai patal konna borok khorok ni khemalai jak chung photo rok nukha aboni yaklo chung photo nukha chini joint action movement ni hoite khorok tam khlai saimi atei bok khorok busuk malai manka pia bachini wansuk mong abona tongmane especially chini honorable general secretary ni wansuk mong tai chini wansuk mong ni bisingtei chung part ni khlai tong phano isu jani alada kisa tong phano chung jotona hada phani bagi wansugo Tiprahani Tiprasa rok Tripura hawo ya fatar hawo haya keba Delhi hawo जों amsuk gabang khai eksange chini leaders rok thangman rok sawoi जों wansuk ka जों just get together khlailena dol jaspanung tongthong nahar mong jaspanung tongthong demand jaspanung tongthong tabe जों joton Tiprasa hiaba jekono karone borok hoyto phaiman liana जों borok no ringman yaklo borok gosika yes जों phainai get together जों Tripura bono bo specially chini sar bona arrange khlaika chana nangna jotta जों already order khlai paikha to unluckily borok sok pailia keba sok pailia gaban bagai kokrei abato bong samai manliana jekono karone natoba borok meeting tongo nai borok abono phailia abo hai norokni logi जों obo haike koktoma bo mankha je Hasteni MP Deputy Tripura tei MLA Rampodo Jomatia borok Amit Sabai malaika bo bahai rok discuss khana abono mabun than norong thani kuno koktoma borok to malaikana bongni mote karon joto kok to sanan kok ya borok chano borok tam salaika tam hangka kai cheng borom ganang MLA Rampodo Jomatia by just haino malaika bo cheng bai kok salaika फाइप्रो बो एक संगने फाइले जों एकटा फ्लाइट न आपनो करै जों जे ट्रिपा बो बनो तंग जेरोमो आरो थांबो किसा कक सालायका बचिने हादा फाना तयै तैचिनि तांग सिचे सनते बरक बखा खामजाक न तामंगा का बचिने आइडियोलॉजी एवं आइडियोलॉजी फेलायमानि बागै पार्टीगत जनजनि क्राइटेरिया बा प्रोटोकॉल तंगमनि बागै बरक हयतो चिनि बाय एकंसुगै मान्या हयतो बा बरक बो अहानक कसगै थांतों बा दफा कमरै थांतों मुसुंया जों साइमानखा abani bagino hoyto borok ba try khainaika pia o jaga o obono naharmong je chung IPF ti je Tipalan sanai tongo o Tipalan obrok tak ba ekmot ungsugya abani bagai chini naharmong oi bong naharmong phero je sampana BJP ni MLA mantri hayake kon party ni je leaders rok a leaders sangne bai chini IPF tini leaders te MLA mantri ni wansukung phelayo te chini wansuk mong abo janagon ni wansuk mong orthat dofa ni wansuk mong o wansuk mong chini thinangno banchirnai te chini bebak na rakha khlaina raknai abono जों feel khlayo belai hambai norok khnai man kana IPF ni AGS eba spokesperson sar mongol debormani phirok mong borok Delhi ha kotoro thangai Amit Sabai malai mani Maharaja Produt Kishor bai kok salai mani eba sabo malai kha tamo diman khaika abono tino जों saimana ni chaitoka जों kok saka IPF ni GS Montri Member Kumar Jomatia bai जों kok saka obo haikeno IPF ni CSC member Mintu Deborma bai kok sanan chaitoka जों MLA Rampodo Jomatia bai te obo haikeno kok saka जों Jet movement against CAF Mothani convener Sir Anthony Deborma bai te obo haikeno Hasteni lukurokno जों saimana ni chaitok khatini o jagao Agartala Maharaja Bir Bikram airport ni simi te obo haikeno bwskangni jorabo borok press meet khai je koktoma awai mung khlai jaknai borok chini khorang ni bisingti naiman nai mangpil kisanai probini loge ang Ronjit chini khorang